Tianon, Ichiliosh Hatzil, fase 3, le talamil utas más le coronavirus COVID-19. Le gela, le tiel tushian unos sahben silil, ukit pahal tulagal tushe. Le olal, sokuhets el jejelas nuk besahil, tialugelsal ubin le kohanila. Beyo, umolailo toho olale, kapachak uyantik tulaka le kohano kumbechasle. Le nuk besahiloba, kukashantik ukalantik utoh olal yucateco. Hachkatik kabei kuntesh, yetel kapata que estabotochesh. Le mashk abet uhok ole, yanutsaik upischi, yetel wakubintikis butse, abet chentuhun. Leva lobjela, matu pastal, wamaubetal. Tiel yuheltal, ulakwa bashe, ojalá chiliucatan etzokuhetzik, jejelas chiculil. Tu númeroil 809-82-28-26, Ichmayawa español, vale lejela chen utial mak tu chik pujalti le coronavirus COVID-19. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx, tiyan Ichmayayetel español. Tu chikul WhatsApp, número 9992-0084-89 ich español kun nukbilatan, yetel 9991-40-66-22 Ichmaya. Tiala wuheltik bishanikech, yetel wak abete, tanen yetel halachilop, tiala wantal, yolal, le coronavirus. Bejan tu chikul Facebook, tiyan le tushku pahtal, atsik balshani. Le chikul ukaba, meditok, chen tialu yilal, mas tu chik pahalti le coronavirus. Shma bolil, yetel kupahtal uyensal, ti telefono, iPhone, yetel tablet, yetel kabet yantiop, uchikul sistema Android. Katik ti mako yan sahbensil yok olop, helbish masho chihan, kolelo yon chahan, mako helanu pahtalil, mak yan diabetes ti, talamil yetelu presión, hach polok, yan talamil tupuksikal, mas yan VIH ti, cáncer, Beshawa hach kutsuzik chamale, waku kahal uchokwilobe, kuyubi kananop, watu tiking sazakalobe, shiko tu seblakil, tunahil sakya, leyang natstie. Ichil, leuhatzil, le pakbenk ohanil yanikona, umolail toch olale, yanubetik shak alilop, yalu yilal, wayan coronavirus, ichil hehelas kuchilop, yalu kalandalu toch olal yucateco, yetel, yalu betal bashk abet, yalu sutmak, no kanil, ubet hehelas basho, kubetik kachi. Le nuk besa uhetsma uhalachi le nohluma, kukati keka shak altak, u 10% le mako kutukulta yantiop le kohanilo, we yucatane, sok mansik takyok ol 20% le helo. Le kuyapta le shak alobo, yanu yapta le shank kohano kun chik pahal, yan shanu yesal, ichilotzol tsibil, kalikil tu beta le meyahoba. Uyaptal le meyahil, yalu yilal, maupakal le kohanilo, yanu baykutik shank, ushotol ubinupakal. Le hela, etiutzol tsibil behla, sábado 23 de mayo. Behla Chik Paulak 54 juntulul macho pactio le coronavirus. 27 juntulule tukahil ho, 7 tukahil saki, kantule uman, kaka tule tukahil kanasin, kawa yetel tikul. Jujuntule tukahilo tsitas, espita, bokoba, hunukma, seye, tekash, temash, tisimin, tsukakap yeteluntule tansiturutal. Soguchukik 1432 juntulul le más rotsayak le kohanil tiogo. 13 juntulul le tanshiturutalo. Vale chile sol civil behlak tsaik ohel bile uch 6 jumpelel kimil. Juntul ship 33 habo ti signali de kahakbal tukahil ho. Yar saihandi talamiltunshan tu riñones. Le más rotakpa tu ignalo machik pahaktio le kohanilo. Tu kolel 65 habo ti ho ukahal yar anchan talamilti tu presión yete beshan tu puxikal. Kahakbaka chite ostumako Mishutu chik paktio le kohanilo. Utu kolel 66 habo ti kanasin ukahal yantikach diabetes beshan hach polok. Kahakbakal chite 6 mako ma chik paktio le kohanilo. Untul ship 66 habo ti ho ukahal hach tuksus ek chamalkachi. Kahakbalkachi te katul mak untuti le tiobe so kukalu chik pahale kohanil tio. Untul ship 69 habo ti tinum ukahal yang neumopatiati kahakbakachi te 11 mako 7 juntulule kahlu chik patio le kohanilo. Usogutul ship 79 habo ti tishkoko bukahal ma chik pahak talamilti vale taklemako kahak wachikanakacho ma chik pahak shantio le kohanilo. Soguchukik 145 juntulule macho 15 ko tumele coronavirus. Ichile 1432 juntulul mako kohanchaho 923 juntulule sokuli uliksikubao ma tu chik pahatio mishbal ma tu pahtalu pakekole kohanilo. 241 juntulule hetzelianiko kalano yete tu shakaltalo tumetsakiyahilo umolailto olal ma tubuktio le kohanilo. 123 juntulule tiyano hospitale kalano humpul ma tu pahtalo yokolo ilbitumehe mashake. Uhabil tunu kustal
le macho kohano bo ichil campel winal tak 94 haptio. Le kama uhetsan, usted lo sabe le kohanilo, sa macho yandio COVID-19 bo Yucatano, so kuchupu el 19%, calikile le kama hetsanshan, usted le mako hachitala milianikobo, so kuchupu el 29%, be hetsanil tumenumola il toholal. Tansamal, yangel tumen juntik, le tie pexila, tile chikul gela. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.